day everyone! This is my 7th video na pampa-good vibes lang. Huwag dapat masyadong seryoso kasi hindi tayo natuto niyan. Just enjoy watching these essential phrases in Hangul or Korean language and a dialect in Bisaya. Take note, learning is fun, yet you need to have ingredients on it. Focus, then practice is equals to application. The first phrase is, oh my God. Good morning, right? Good morning. In Bisaya, maayong buntag. Maayo means good. Good, maayo. Buntag, morning. So, idiretso mo na. Good morning. In Korean language, good morning, in translation in Hangul, it is 좋은 아침. 좋은 아침. 좋은 아침. Pag mga kaibigan mo lang, sabihin mo, 좋은 아침. 좋은 아침. Right? 좋은 아침. Or do not cut it out. 좋은 아침. 좋은 아침. 좋은 아침. Right? Ganun. Mas malambing. Dapat mas malambing kasi may ganito yun eh. May hagod. 좋은 아침. Tapos, pag merong matanda, honorific. Kasi pag 좋은 아침, peers yun. Mga kaibigan mo, right? Kaedad mo, mas bata sa'yo, ganun yung bate. Pero, pag may edad, tapos may posisyon, alam mo yon, yung may katungkulan na, the way mo siya sabihin is ganito. 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. Ganon, may ganong effect. 좋은 아침이에요. Joke lang yun, pero ganun talaga. 좋은 아침. Pag mga friends mo, sabihin mo, 좋은 아침. Pero pag ang tawag niyan, pag may katungkulan, tapos mas mataas sa'yo, 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. Dapat may labi. 좋은 아침이에요. The next one is, good afternoon. Sa Bisaya, good, maayo pa din, pero afternoon, hapon. Maayong hapon, Aling Tinay. Maayong hapon, Ana. Pwede rin pagtanghali, maayong udto. Maayong udto, Ana. Maayong udto, pero pagtanghali yon. Pero paghapon na, maayong hapon. Okay? In Korean, 점심 먹었어. 점심 먹었어. 점심 먹었어. Pag kaedad mo lang. Okay? Maayong hapon, ana. Maayong hapon. 점심 먹었어. 점심 먹었어. 점심 먹었어. Pero pag may katungkulan, sabihin mo, 책사하셨어요. 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 Ikay natuwa? Ako nagtuwa. Okay. 책사하셨어요. Okay? 점심 먹었어. Pag mga kaedad mo lang. 점심 먹었어. 점심 먹었어. Pero pag may katungkulan, of course, sabihin mo agad, 책사하셨어요. 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 Yun. Mas mabilis. Okay? Walang romanization to. Hindi pwedeng may romanization. So, ikaw na maglagay. So, dapat pakinggan mong maiging sabihin ko. Okay? 책사하셨어요. 책사하셨어요. Okay, ulitin natin. Okay? Pag kaano mo lang, ka-level mo lang, sabihin mo, 점심 먹었어. 점심 먹었어. Ganyan. Kasi nga may ano yan eh, may pagganito Kaya dapat sobrang lambing. 점심 먹었어.
Junsi makasa. Pero pag may edad sa'yo, check sa hasyasaya. Check sa hasyasaya. Check sa hasyasaya. Check sa hasyasaya. The next one is good evening. Good evening sa Bisaya, good, maayo. So, evening, gabi. Gabi. So, maayong gabi. Okay? In Korean, it is Junyok makasa. Junyok makasa. Or, yun yung sa mga friends. Okay? Junyok makasa. Junyok makasa. Makasa. Junyok makasa. Okay. Junyok makasa. Pero, pag may edad nga, same lang sa good afternoon, right? Check sa hasyasaya. Check sa hasyasaya. Check sa hasyasaya. Okay, again. Junyok makasa. Pagkaibigan lang at saka it is for peers. Pag mga friends lang. Sabihin mo, Junyok makasa. Junyok makasa. Tapos, pag may katungkulan, right? Nirespeto mo, ginagalang mo, check sa hasyasaya. Check sa hasyasaya. The next word is good night. Right? Good night. Good night. Kanina, good evening. This one, good night. Right? So, pag sa Bisaya, ganun pa rin. Sabihin mo lang, te, mayong gabi, te, tug na ka? Matug na ka? Ana. Te, mayong gabi, matug na ka? Ana. Te, gabi ramang gihapon, pareho ra naman sila. Mayong gabi, good night. Mayong gabi, Dad, good night. Pag mayaman ka. Pero pag hindi naman, pag, alam mo yun, mga kuanra, ay, ana ragyod, matug na ka? Oh, good night. Pero, sa Hangul, ang pag mga kaibigan lang, sabihin mo lang agad, Jalja, right? That is informal. Jalja, right? Jalja, Jalja. Mas maliit kasi mas ano yung Korean. Jalja. Jalja. Okay. Jalja. Pero in honorific, right? Pag yung may katungkulan na may nakitulog sa inyo, right? Yung principal niyo nakitulog sa bahay niyo, or kaya superintendent, or nasa hotel kayo, pag sinasabi mong good night, sabihin mo, Anyonghae jumuseo. Anyonghae jumuseo. Anyonghae jumuseo. Sansingnim. Right? So, pag teacher yun. Sansingnim. Anyonghae jumuseo. Anyonghae jumuseo. Jaja. Anyonghae jumuseo. Anyonghae jumuseo. Anyonghae jumuseo. Anyonghae jumuseo. The next one is oh, nakatawa yung ting ting. Okay. The next one is hi or hello. Hi, hello. Sa Bisaya, ganito lang. Uy, kumusta ka? Ana. Uy, kumusta? Tapos may kalabit yun. Uy, kumusta? Tol, kumusta? Parang ganito lang din. Pag Tagalog lang. Pero sa Korean, dalawa rin yon. May informal, sabihin lang, anyong. Anyong, anyong, ganyan. Pa-cute, ganyan. Anyong, ganyan. Anyong. Pero wag naman yung tatawa kayo. For example, sabihin, anyong lupa, ganyan. Wag naman, right? Ganito lang, anyong. Yan. Mas formal, anyong haseo, anyong haseo, anyong haseo, right? Anyong haseo. Tapos may pag-bend. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kasi may pagganito yun sa dulo. Ibig sabihin, may lambing. Annyeonghaseyo. Annyeong. Ganyan. Pag hindi formal. Informal. Sabihin mo lang, annyeong. Nakita mo yung kaibigan mo. Oh, annyeong. Di ba nakita mo, naririnig mo, or napanood mo sa mga Korean novela, right? Sabihin mo, annyeong. Yan, narinig mo. Pangit lang yung boses ko. Parang hindi talaga pag Korean. Anyong, right? Anyong. Pag-cute talaga. Anyong. Pero pag
sa sa medyo may edad na, annyeonghaseyo, dapat may pabend. Annyeonghaseyo, 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 annyeonghaseyo. Ganon. Next one is, long time no see. So, very clear in English. Long time no see. Pero pag sa Bisaya, huy, dugayan na nato ang nagkita. Sabihin mo agad, huy, dugayan na nato ang nagkita. Uy, kumusta ka? Alam mo yun, mga tigasin masyado. Huy, dugayan na nato ang nagkita. Uy, But in Korean, kasi lagi namang malambing yung Korean, orin manya. Ganon. Orin manya. Orin manya. That is, informal. Orin manya. Orin manya. Orin manya. Tapos, pag formal, yeyo. Orin manieo. Orin manieo. Orin manieo. Informal, orin manya. Orin manya. Orin manieo. Okay? So, kala mo talaga no? Orin manya. Orin manieo. Pero dapat, singkit na kasi Korean. Yung mga Korean, di ba? Singkit yun. So, I idolize them kasi sobrang lambing nilang magsalita. Kung yung Bisaya naman sobrang angas, sabihin agad, huy, dugayan na ito kung nagkita tuloy. Ano sa pa ba to? Dugay-dugay naman to. Anam mga Bisaya. Pero pag mga naman, Korean, orin manya. Orin manieo. The next one is, nice to see you, right? Nice to see you in Bisaya. Huy, nalipay gud ko nagkita ta karon. Huy, nalipay gud ko nagkita talaga ta karon. Nagbulol pa yun ang Bisaya naman. Huy, nalipay gud ko kay nagkita gud ta. Kumusta naman ka? Kanang nice to see you. Huy, nalipay gud ko nagkita ta. Nalipay gud ko nagkita ta. Pero laging may huy kasi may hampas yun hampas. Huy, nalipay gud ko nagkita ta na. Kaya alam mo yun, may suwag Bisaya. Okay? Pero sa Hangul in Korean, it's banggawo. Banggawo, yan. Banggawo. Informal. Formal, banggawoyo. Banggawoyo. Banggawo, banggawoyo. Pag informal, banggawo. Banggawoyo. Right? Pero pag ang sinasabi naman, I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. So, ang sabihin naman dun sa Hangul, manoso banggawoyo. Yan. Manoso banggawoyo. Or, banggawoyo. Manoso banggawoyo. Ganyan. And sa akin lang, may pagdilat lang. Pag may pagdilat kasi Bisaya, ganyan, huy, nagkita naman na ay pagdilat. Pero sa mga Korean, of course, banggawoyo. Banggawoyo. Manoso banggawoyo. With a heart. Okay? The next one is goodbye. Goodbye. Sa Bisaya, ari na ko, tol, ari na ko, dong, muli sa ako, dong, bye-bye na, ana, ari na ko. In Korean class, it is jalga. Jalga anyong hikaseo. Jalga anyong hikaseo. Ibig sabihin yun, pag sinasabi mong anyong hikaseo, anyong hikaseo, ibig sabihin, ikaw yung aalis. Ibig sabihin, may natira pa doon. For example, sa bahay, ako yung natira. Hindi mo sabihin, anyong hikaseo. Jalga anyong hikaseo. No. Ang magsabi ng ganon, yung aalis. Dapat ikaw yung aalis, sabihin mo, Jalga anyong hikaseo. Tandaan mo yan, baka magkabaliktad, okay? Jalga anyong hikaseo. Paano pa ikaw yung natitira? Anong sabihin mo? Chaleso anyong hikaseo. Anyong
hikeseo. Hikeseo, hindi hikaseo. Magkaiba yun ha. Anyong hikaseo, ikaw yung aalis. Pero pag ikaw yung natitira, anyong hikeseo. Chaleso, anyong hikeseo. So, ibig sabihin, naiwan ka. Ikaw yung naiwan. Again, pag ikaw yung nagpaalam, chalga, anyong hikaseo. Pero pag ikaw yung aalis, ay ikaw yung naiwan, ikaw yung natira dyan sa bahay nyo. For example, sa bahay, chaleso, anyong hikeseo. For example, si teacher. Nasa classroom, okay, sabihin niya sa mga bata, right? Yerban, chalga, anyong hikaseo. Kasi si teacher naiwan dun sa room. Yung mga bata ang isagot, yung mga bata yon. Yung bata sabihin, jalga, anyong hikaseo. Pero pag ikaw, teacher, naiwan doon, sabihin ng teacher, chaleso, anyong hikaseo. Chaleso, anyong hikaseo. Malinaw? Pag aalis, hikaseo. Chalga, anyong hikaseo. Pero pag naiwan, chaleso, anyong hikeseo. 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 The next one is, palakpak, iba yung naibig ko, okay? So, yung sumunod, see you again. Sabihin mo, see you again. Di ba pag English naman? See you again. Depende sa iyo. Depende sa kausap mo yan. Sabihin, see you again. Alam mo yun? May pakit-kit pa. Sabihin, see you again. So, dapat, may buhay din. Pag sa Bisaya naman, kita na lang tag-utro. Kita na lang tag-utro, ha? Kita na lang tapuhon. Kita na lang ta-utro. Or ulit. Ulit yun eh. Kita na lang ta-utro. Right? Kita na lang tag-utro. Kita na lang tapuhon. See you soon. See you again. Okay? See you again. Kita na lang tag-utro sa Bisaya. Kita na lang tag-puhon. Pwede din yun. Tapos, sa Hangul, tumana. Tumanayo. Tumana. Tumanayo. Tumanayo, ibig sabihin, formal. Tumanayo. Tumanayo. Tapos, tumana, formal. See you again, tumana. Tumana. Tama na. Hindi, no. Tumana. Tumanayo. Tumana. Tumanayo. Tumana. Tumanayo. The next one is, nauna naman yung ting-ting-ting, ulitin natin. The next one is, okay, nice seeing you today. Nice seeing you today. Huy, sa Bisaya to. Huy, lipaya na ako at nagkita ta karon. Huy, lipaya na ako at nagkita ta karon. Bisaya. Huy, lipaya na ako at nagkita ta karon. Huy, unsa na may balita nimo? Ana gid sila. Kay tabian na ba kayo ng mga Bisaya? Kay baw baka tabian kaayo. Pero pag sa Korean, today, nice seeing you today, right? In English. In Korean, today, unol. So, onul, julgo wasa. So, sabihin mo agad, onul, julgo wasa. Pag kaibigan mo. Onul, julgo wasa. Julgo wasa. Onul, julgo wasa. Pero pag mas formal, onul, julgo wasaya. Onul, julgo wasaya. Again, onul, julgo wasa. Pag formal, onul, julgo wasaya. Onul, julgo wasaya. The next one is, thank you. So, in Bisaya, salamat. Pwede ring, salamat kaayo. Thank you very much, okay? Salamat. Mana man Bisaya agad. Huy, salamat gyud. Matinahurong ra ba nang mga Bisaya bisag kanang tabian kay na pero sige nagpasalamat ana man na sila. Salamat. Salamat kaayo. Huy, salamat gyud kaayo ana. May paana-ana pa oh. May paana-ana pa. Salamat gyud kaayo. May panginig-ginig pa. Salamat. Thank you. Tapos sabi niya agad ng Bisaya. Salamat. Ana Pero pag sa Korean, in Hangul, it is kumawo. Right? Pag mga kaibigan mo, kumawo.
kumawoyo. Pwede rin. Pwede rin kumabsumida. Right? Dafor. Kumabsumida. Kamsahamnida. Okay? Kamsahamnida. May pagyuko. Kamsahamnida. Pero letter B yung nasa may baba. I will teach you susunod kung paano yung mga vowels and consonants. Abangan nyo yun para mabasa nyo yung nilagay ko. So, instead, romanization, ang gagawin na natin, Hangul, kasi ayoko magturo ng romanization. Okay? So, again, in Korean, kumawoyo, kumabsumida, kamsahamnida. The next one is, I'm sorry. So, sa Bisaya, sabihin agad, pasaylo ako, ana. Pasaylo ako, bi, ana. Pasaylo ako, ana. Pasaylo I'm sorry. In Hangul, it is mianhe, mianhe, he, mianhe, mianhamnida, 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 mianhe. Kaya di ba live mong napanood yun? Pag may sa Korean film, sabi, mianhe, ganyan, nakala mo umiyak, ganyan, hindi naman pala. Ibig sabihin, nanghingi siya ng sorry. Mianhe, mianhamnida. Mas malala, mas formal. Sabihin na ganyan, Jusonghamnida, 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 Jusonghamnida. Tapos may pag-bend yan lagi. Jusonghamnida, mianhamnida, 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 mianhe, mianheo, mianheo. You for dafor. Mianheo. Pag hindi naman formal, sabihin mo lang agad, nasagi mo agad. Sabihin mo agad, Korean ka na. Mianhe. Mianhe. Hindi ka hindi ka tawag niyan, hindi ka kambing. Hindi. Hindi ka na. Mianhe. Mianhe. Mianhamnida. Mianheo. Yan. Pero mas gusto mo talagang mas kabog, sabihin mo. Jusonghamnida, Jusonghamnida. In English, how are you doing? May pag-arte pa. How are you doing? How are you doing? In Bisaya, uy, unsay imong gibuhat? Uy, unsay imong gibuhat karon? Unsay imong gibuhat karon, ana? Unsay imong gibuhat karon? Ibahin natin yung sounds ko. Iba pala yung napindot ko. Wait lang. Ito. Unsa imong gibuhat karon? Bakit ganito? Hindi naman ganun yung sinasabi ko. Sana ba yun ang bagong boses? Wait lang. Ito ba yan? Unsay imong gibuhat. Parang karon pa nito. Unsay imong gibuhat karon. Parang ganun. Iba? Sana ba yun? Dito pala yan. Unsay imong gibuhat karon. Diba? Iba yung boses ko. Sabi, unsay imong gibuhat karon. Tapos in Korean, Yujum, otoki chine. Yujum, otoki chine seyo. Okay? So, ibahin natin. Yujum. Iba na. Okay, ulitin natin. How are you doing? That's in English. So, in Bisaya, unsay imong gibuhat karon? Ilakot si mama. Ingagi. Ingagi galit si mama. Okay? Tapos, in Korean, Yujum, otoki jine. Yujum, otoki jine seya. Yujum, otoki jine. May pa ganito. Yujum, otoki jine. Tapos, yun yung informal. Pag formal, Yujum, honorific. Yujum, otoki jineseo. Yujum, otoki jineseo. The next one is, have a happy day. Right? Have a happy day. In Bisaya, huy, lingaw-lingaw na lang po, ana. Huy, pag lingaw-lingaw na lang. Huy, lipay-lipay ka na lang. Ay, kaguol. Kasi kaguol, lungkot. Uy, ay kaguol, ana. In Korean, it is, hengbukhan haru bune. Hengbukhan haru bune. Hengbukhan haru bune. Hengbukhan haru bune seo.
ganon. 행복한 하루 보내. 행복한 하루 보내. 행복한 하루 보내. 행복한 하루 보내세요. 행복한 하루 보내세요. 행복한 하루 보내세요. 행복한 하루 보내. Informal. Formal. 행복한 하루 보내세요. 행복한 하루 보내세요. It's time for us to shout out sharing board. Yay! Thank you, Rain Lanusga, for sharing my video, and Darren Juanillo, Pearl Calderon. Hindi ako magsasawang, yung pamangkin ko yun. Hindi ako magsasawang batiin kita, Pearl, pag lagi kang nagsishare ng video, kahit every video ko pa, because I appreciate it much. And to all of 500 plus subscribers, sobrang natutuwa ako talaga. So, sana yung makapanood pa nito at nag-enjoy naman kayo sa pagpanood, alam mo, pindot-pindot din. Press subscribe and watch the entire video. Kasi alam kong matutunan ka din naman talaga. Thank you so much sa bagong mga subscribers. God bless and happy learning. Keep safe, everyone. God bless. Bye-bye. 감사합니다. Babush. 감사합니다. Okay. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. Tapos natulog na pala yung naantok. 감사합니다. 고마워. 고마워요. God bless, everyone. Keep safe.